Kahil State People Democratic Party Mawphor constituency mentakasngi advokandai trik uliber ahaja R4R kala Pdiang buram yaki riu rangbah yaki longkmie bat ki samla ki belawan man pyniasoh iladi syaka parti ya ketika jingalang Pdiang buram lapan long hamadan jong kasnong Mawphor kabari kasnong jong uliet mai hopping stone lengdo ya jingalang lapan ya dauba BK Budna Secretary HSPDP Mawphor constituency harangkat ka jingadon lang jong uba KP Pangniang Presiden rangbah ka parti uba Shakliar Wajri uba de ukertong uban yakon ya ke election house number 1 ki pajba anong kerjaan jong ke parti pat kiwei ya kita ki belawan man pyniasoh syaka parti la Pdiang buram da presiden rangbah ha ka bela pendengru ya ki da ki Mawphor kom kadang jong ke jing penkop buram miki haden bala de ban Pdiang buram ya ki layo ya ke jingkren na uba KP Pangniang presiden rangbah jong ke parti ke jing thmu jong iya ke wan mata ke si hane galong ngabu daga green pare ya ke HSPDP Go HSPDP to tension part saja sin. Shine again. Lemot ke parti jengi kan yang part saja sin. Nak mentah kan jeng Roy bat kerengiu jong keri bagai jai penri. Kabar part mentah ke singi ron hagari ke cakap kalau. Kidon gini kirang mak kibalawan pai part syak parti kibala lek cigui part ke parti. Lemot long ko bangi pak missionary cigui ke parti bimo. Lagi kesan ni kalau ke parti mah, bila kesan ni saya buat berolak penjob, kalau dia bilang kublai sibu dia pi, mata kasi kalau pai selain dari ke homecoming back, homecoming again, kecing pai pat selain, ibu pun pak, nanti kita kesan tinggi sini deh, idon, rangbah jom mereka bersusi. Ki longkmie yo kena konstitusi na ki wai ki parti ki bale sing la tong sistem gele ke historic event historic meeting da mangila badong pa hagas nong mai niyo kani ba piwan nga susno mangala da kanam bakla kaman simo mai kena ka por undap da kajing tuben habang ay mentani ka facilitation habang geli gidon ar mensuah bilang hai mula day usik. Mensuaban hai dong na day usik. Kam hadin ila poi saway. Mo. Ya kan utane. De pat don ki katubani impat judon madusik. De kini kilai tili gide ki bangadon ban ong kunni. Manta kasi kun ka party HSPDP ham gidon hangi. Haga bagin late sa election sa arpulai. Nilas dang na gaslong jomai. Nilas dang na gani ka hima ko mai putre. Nilasdang na niyo nongele kubrayalam biya ka state jogi daga bu ong kumne no hill state no rest kabaya kita ke jingile hill state ki jogu iron life packed up kiba shaset koto life packed up kiba shaset koto mating ni wei nai ngamut pagpili kan ka panrabi wei ki party don't know na ki wei ki political party kiba shaset life packed santam hak pato sang punyau sini, kiba ar banai, bad kiba negeri banai, naga benda kali. This is my big question. Kita berikan kejengkeli ke bangang keren, bad ada sosial malu orang ini. Bahagia kita ke parti kalau don santos nentam, sualais nem state, life pada orang kepatok, all kiper ini cuma, don contribution untuk HSPDP yang kali bekerja. Julon nongilang ubala ban saset koto ban mengatang lai genta namba biblok bi der de genta naga masuk kemen manton ke parti badong dari ke parti ke beritiong ndai ke parti kemen ba ada ke ri ke jet mri ke bat naga banta ke ridi gustur bat ke sensat rai bat ya ke jingom dan rai bat ke identity ke jogi umai jo pingom ngapa ban ya delhi bagi pribadi tu yangi bangi dei dikasih nak kita tahu nijen yang itu kasih janji sih. Oh, nanti utang kata kita. Hari jingwa yang lagi sana juga kan kuai sibik. Hari ingat sampai Islam ke parti. Bagi lepas na yang jingwa juga samla pak Joseph Pastor ni. Kalau bu kuai kita ini, upaimo uta uding dia. Jom kita beri kasih kenal. Selain kenjing lagi. Sawat ini history. Pada dengan lomba kelaban orang.
Harin ke tingkap nyokusan sen state ini satu sen. Ngalajin dalam polisi mister. Di kita di rangkan sa. Bagi jatuh ni jungi kalau say. Nada jatuh ni jungi bandong. Tingba dari tinggal tu jadi nanti. Nanam cuba tanpa ngalabu ke sini ke cuba. Hari tinggal sampai sampai parti. But santos nem berjalan mereka. Kemudian kau mereka kata, umai ulasengi ke parti, na punya mereka show. Iyon mana kasih, lebar iwan na kata kasih ni, na kamising jong kasih semua yublay. Panama udon usama. Kue utah, ubalak keren mentah. Ubah heb syakliar warziri. Lalu dari bentuk na fry ke di kamadan kaba ina airin di lati kusuale papen no aku itu to sumba bieng ubah pasal ke sasin pak nama uni dengan rangbah parti mabhi angni Mawphor sangat bagi bang karena makla betong saya di bawah mental kita keren di bawah bangin Pdiang buro mental dari nama saji simpat ya using saji simpat tanamo mauping saji simpat ke ribu jadi ribu tengkam bikin ngelam belum les teman masih bos dan kita nanti ini berbiong iwan supaya masih dia semua bagi kasih semua kerja kuat nanti belum ingin pun ada di dalam ini rangbah parti bersedia menjelang jaga negara jaga agak berkhidmat saja simpan. Bagi ini semua.